festivalin e 6 të gastronomisë shqiptare, aktivitetin më të rëndësishëm të vitit të lidhjes së gruas shqiptare në Greqi. Kyries që kyri, agapimenes files që agapimeni fili. Καλωσήρθατε στο 6ο Φεστιβάλ Αλβανικής Γαστρονομίας, την πιο σημαντική εκδήλωση της χρονιάς για τον Σύνδεσμο Αλβανίδων Γυναικών Ελλάδος. Ky aktivitet bashkon sot në zemër të kryeqytetit ambasadoren e Republikës së Shqipërisë në Athinë, zonjën Luela Hajdaraka. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας την πρέσβυρα της Αλβανικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κυρία Luela Hajdaraka. Ambasadorin e Republikës së Kosovës në Athinë, zotin Fitim Gullareva. Ton επικεφαλή του Γραφείου Συμφερόντων του Κόσοβου στην Αθήνα, κύριο Fitim Gullareva. Εκπρόσωπος του ΣΕΜ, ΚΕΜ και ACCMR του Δήμου Αθηναίων. Kryetaren e komunitetit shqiptar në Greqi, zonjën Rovena Xhori. Sekretarin e komunitetit shqiptar në Greqi, njëkohësisht kryetar nderi i shoqatës së Korinthit, zotin Irfan Abazaj. Ton Gjeniko Gramatea της Αλβανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, κύριο Irfan Abazaj. Përfaqësuesen e forumit grek të emigrantëve, zonjën Kostandina Menka. Την εκπρόσωπο του Ελληνικού Φόρου Μεταναστών, κυρία Kostandina Menka. Kryetar dhe antar nga shoqata shqiptare brenda dhe jashtë Athinës, të përfaqësuara nëpërmjet gatimeve dhe premrave të tyre artistike, të cilave do ju referohemi në veçanti në vazhdim. Sot, veç gatimeve dhe ëmbëlsirave shqiptare, në ambientit e festivalit do të gjeni gjithashtu kafe tradicionale Argjiron, furën Sweet Bacon, furën Ipiros, produktet Esporos Health Food, kostume popullore, punë dore dhe artistike nga gratë shqiptare, këngë e valle popullore nga artistët e komunitetit e plot të tjera. Me milioje të thellë, falenderojmë secilën nga zonjat që erdhën sot pranesh me gatime të përgatitura plot dashuri dhe përkushtim në kujtim të fëmijërisë, familjes, traditave dhe zakoneve tona. Blet të dashura, jeni krenaria e mbar komunitetit shqiptar në Greqi. Se αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι φέτος η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Αλβανικής Δημοκρατίας και της Αλβανικής Κοινότητας στην Ελλάδα. Jam Elona dhe sot kam kënaqësinë të prezantoj mega aktivitetin e lidhjes së gruas shqiptare në Greqi, festivalin e 6 të gastronomisë shqiptare. Ton logo έχει αμέσως η κυρία Αγάπη Gjika, πρόεδρος του Συνδεσμού Αλβανίδων Γυναικών Ελλάδος. Κυρία Αγάπη. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, miq dhe mikesha, e nderuar ambasadore e Republikës së Shqipërisë, zonja Luela Hajdaraka. I nderuar ambasadori i Kosovës në Athinë, zoti Fitim Gullareva. E nderuar kryetari i komunitetit shqiptar në Greqi, zonja Rovena Xhori. I nderuar sekretari i komunitetit shqiptar në Greqi dhe njëkohësisht kryetari i nderit shoqatës së Korinthit, zoti Irfan Abazaj. E nderuar përfaqësuese e forumit grek, zonja Kostandina Menka. Të nderuar kryetar dhe antar të shoqatave shqiptare brenda dhe jashtë Athinës. Të nderuar bashkombës, sot kemi kënaqësinë dhe krenarinë të jemi bashkë në festivalin e 6 të gastronomisë shqiptare organizuar nga Lidhja e Gruas Shqiptare në Greqi, në ambientet e New York College. Ky festival është më shumë se një aktivitet kulturor apo gastronomik. Ai është një takim zëmra shqiptarësh, një ditë ku arome e gatimeve tradicionale na rikthen kujtimet e fëmijërisë, sofrat familjare dhe dashuria për vendin tonë, të cilat nuk kemi për t'i harruar kurrë.
janë pikërisht gratë shqiptare, ato që kanë ruajtur me shumë dashuri traditat nëpërmjet gatimeve tona tradicionale, ato kanë përcjell historinë, mikpritjen dhe shpirtin shqiptar tek fëmijët tanë dhe tek çdo mik që ulet në sofrat shqiptare. Sot, përmes këtij aktiviteti, festivali, prezantojmë festën më të bukur të komunitetit shqiptar. Prandaj ju sot na nderoni dhe na jepni forcë që të vazhdojmë veprimtari të tilla që bashkojnë komunitetin ton, ku provojmë identitetin shqiptar dhe dinjitetin me dinjitet dhe krenarim, duke transmetuar atë tek brezat e rinj. Në emër të lidhjes së gruas shqiptare në Greqi, ju falenderoj përzemërsisht për prezencën tuaj, sepse kemi nderin të hapim edicionin e 6 të Festivalit të Gastronomisë. Dua të falenderoj në veçanërisht të gjitha zonjat e grupit të punës dhe kryesisë që punuan dhe kontribuan për rezultimin e këtij festivali. Ju uroj të kaloni bukur në këtë festë, shije dhe të kulturës sonë. Ky festival ka qenë gjithmonë nën përkujdesen e komunitetit shqiptar në Greqi, por këtë vit zhvillohet edhe me përkujdesen e ambasadës shqiptare në Greqi. Dua të falenderoj ambasadoren ton, zonjën Luela Ajdaraka, e cila gjithmonë ka qenë e gatshme në mbështetje të aktivitetit me vlera kombëtare dhe kulturore komunitetit shqiptar në Greqi. Fal mbështetjes së saj, u bë e mundur edhe sjellja nga Shqipëria e kostumeve tradicionale popullore shqiptare, të cilat sot i japin këtij festivali edhe më shumë ngjyra, identitet dhe krenari kombëtare. Dhe një urim të veçantë dua t'i dedikohem zonjës Rovena Xhori, e cila është themeluesja e këtij festivali dhe kolona e komunitetit shqiptar. Dhe kam nder dhe respekt që kam ecur për krah 6 vjet me zonja Rovenën në këtë festival kaq të vyer. Kam kënaqësinë të ftoj për një përshëndetje ambasadoren e Republikës së Shqipërisë në Greqi, zonjën Luela Ajdaraka. Nderuar ambasador Kosovës në Greqi, zoti Fitim Glareva, e nderuar zonja Rovena Xhori, kryetare e komunitetit shqiptar në Greqi, e nderuara zonja Agapi Gjika, kryetare e shoqatës Lidhja e Gruas Shqiptare në Greqi, të nderuar kryetar të shoqatave shqiptare, të nderuar përfaqësues të qendrës së integrimit e migrantëve të Bashkisë Athinës me zonjën Katerina, të dashur bashkëdhetar dhe pjesëmarrës. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem sot mes jush në edicionin e 6 të Festivalit të Gastronomisë Shqiptare në Greqi, një aktivitet i organizuar me shumë përkushtim nga shoqatja Lidhja e Gruas Shqiptare në Greqi me mbështetjen e ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Greqi. Ky festival përfaqëson më shumë se sa një fest kulinarie. Ai është një shprehje e gjallë e identitetit ton kombëtar, e traditave tona dhe e trashëgimisë kulturore shqiptare, e ruajtur dhe e përcjell me dashuri brez pas brezi. Përmes gatimeve tradicionale, mikpritjes, atmosferës festive, ky aktivitet promovon me dinjitet kulturën shqiptare në Greqi dhe forcon lidhjet mes bashkëdhetarëve tanë, duke shërbyer njëkohësisht si një urë e rëndësishme komunikimi dhe misie mes komuniteteve tona. Promovimi i kulturës dhe traditave shqiptare mbetet një ndër prioritetet kryesore të ambasadës shqiptare në Greqi. Për këtë arsye, është një kënaqësi e veçantë ta mbështesim këtë aktivitet, tashmë të kthyer në një traditë të bukur, që kontribon në ruajtjen e identitetit ton kombëtar dhe në prezantimin dinjitoz të vlerave shqiptare në diasporë. Dëshiroj të përgëzoj organizatorët e këtij festivali, zonjën Agapi Gjika dhe zonjën Rovena Xhori, si dhe të gjithë kontribuesit që kanë bërë të mundur realizimin me sukses të këtij aktiviteti. Një vlerësim të veçantë meritojnë gratë shqiptare. Dhe për këtë duhet një duartrofitë, të cilat me përkushtim, dashuri dhe mjeshtëri
kanë përgatitur gatime tradicionale dhe punimet artizanale të ekspozuara sot. Përmes punës dhe talentit të tyre, ato ruajnë dhe përcjellin me krenari traditën, mikpritjen dhe në fakt thelbin dhe shpirtin tonë shqiptar. Dëshiroj gjithashtu të falenderoj Fondacionin Tradita Popullore për kontributin e vyer dhe për ofrimin e veshjeve tradicionale shqiptare, të cilat i dhanë këtij aktiviteti më shumë ngjyra, më shumë autenticitet dhe më shumë bukuri folklorike. Një falenderim i veçantë shkon gjithashtu dhe për Kolegjin New York College dhe presidentin e tij, zotin Ilia Futsis, për mbështetjen e vazhdueshme, ofrimin e ambienteve dhe bashkëpunimin në organizimin e këtij eventi të rëndësishëm kulturor. Në mbyllje, uroj që ky festival të vazhdojë të rritet nga viti në vit, duke promovuar me krenari kulturën, traditat dhe mikpritjen shqiptare, si dhe duke forcuar mëtej lidhjen mes bashkëdhetarëve tanë në diasporë. Ju uroj të gjithëve shumë suksese, të kalojmë sa më bukur sot në këtë festë të madhe. Faleminderit. Έχουμε την χαρά να έχουμε και τη συντονίστρια του Συμβούλιου Συντονισμού της Διασποράς για το Αλβανικό κράτος, κυρία Ira Londo. Përshëndetje miq, mirëditë, nderuar zonjë ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Greqi, nderuar zoti ambasadori i Republikës Kosovës në Greqi, nderuar e dashur Rovena, kryetare e Komunitetit Shqiptar, të dashura gratë të lidhjes së gruas shqiptare në Greqi, e dashur Agapi, ju falenderoj nga zemra për ftesën. Ju kërkoj ndjes që erdha pak më vonë, por isha në një udhëtim, përpoqja që të ndaj me ju këtë ditë jem pranë jush, sepse më të vërtet ndjej një mirënjohje të thellë për punën e vazhdueshme që bëni. Jam shumë krenari që më pranoni të jem pjesë e familjes juaj dhe uroj që ky festival të ketë vazhdimsi, jetë gjatësi. Shumë faleminderit për promovimin e vlerave kulturore artistike, shumë faleminderit për punën tuaj. Mirënjohje. Doja të përmendja këtu që kemi dhe një kryetare në forumit rinor të rrethit një Vlorës që ka ardhur vetëm për ne sot. Quhet Julia Marku. Në radhë të parë mund të kem pak emocione sepse të jesh përballë ambasadores së Republikës së Shqipërisë zonjës Luela Ajdaraga, përballë kryetares të Komunitetit Shqiptar në Greqi zonjë Rovena Xhori. Ndihem vërtet shumë e nderuar dhe shumë e privilegjuar që jam mes jush, mes traditës të Shqipërisë, mes kulturës dhe mes zonjave të nderuara që kanë bërë punën e tyre më të mirë gjithë natën për të na kënaqur neve me shijet e Shqipërisë tonë. Dua t'ju falenderoj pamas për punën e palodhur që ju bëni për komunitetin shqiptar në Greqi. Ju falenderoj për promovimin e të rinjve që ju bëni këtu dhe uroj që në çdo lloj aktiviteti tjetër unë të jem mes jush, sepse unë e them edhe në Shqipëri që unë kam dalë nga komuniteti shqiptar në Greqi dhe do të jem gjithmonë pjesë e saj. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Παρακαλούμε να έρθει κοντά μας η πρόεδρος της Αλβανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, κυρία Rovena Xhori. Përshëndetje të gjithëve. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes të gjithëve. Më lejoni që në respekt të të ftuarve grek që kemi këtu të flas pak në greqisht. Kiria Preshvi της Δημοκρατίας Αλβανίας, κύριε επικεφαλή του Γραφείου Συμφερόντων του Κωσόβου, κύριοι του Συμβουλίου Συντονισμού της Διασποράς για το Αλβανικό κράτος, εκπρόσωποι του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ACCMR και Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Φόρου Μεταναστών, των Αλβανικών Συλλόγων από όλη την ελληνική επικράτεια, φίλες και φίλοι, αλλά και συνεργάτες. Θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας ένα σύντομο χαιρετισμό από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, κύριο Θανάση Χειμωνά, ο οποίος δεν κατάφερε να είναι μαζί μας σήμερα λόγω υποχρεώσεων. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, δυστυχώς, λόγοι ανωτέρας βίας δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Λυπάμαι αφάνταστα που δεν είμαι σε θέση να χορέψω μαζί σας, να δοκιμάσω τα γευστικά σας εδέσματα,
να βιώσω αυτή την εκπληκτική ατμόσφαιρα που μόνο εσείς ξέρετε να δημιουργείτε. Η αλβανική μεταναστευτική κοινότητα είναι η πολυπληθέστερη και πιθανότατα η πιο ιστορική στη χώρα μας. Πριν από 3,5 δεκαετίες, σε μια εποχή που ο κόσμος άλλαζε, κάποιοι από εσάς, οι πατεράδες σας, οι παππούδες σας, πέρασαν τα σύνορα και βρέθηκαν στην Ελλάδα. Έκαναν ένα επικίνδυνο και κουραστικό ταξίδι, κάτω από αντίξωες συνθήκες, με κίνδυνο να χάσουν ακόμα και τη ζωή τους, αντιμετωπίζοντας συχνά το ρατσισμό και την εχθρικότητα του επίσημου κράτους. Είμαι σίγουρος πως πολλοί από εσάς θυμάστε εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Κάποιοι άλλοι γεννηθήκατε εδώ, μιλάτε ελληνικά, καλύτερα από αλβανικά, νιώθετε Έλληνες. Ορισμένοι από εσάς είσαστε και επίσημα Έλληνες. Οι περισσότεροι από εσάς όμως θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχετε το δικαίωμα ψήφου στις ελληνικές εκλογές, αφού ζείτε εδώ. Εδώ είναι ο τόπος σας. Δεν σας το επέτρεψαν όμως κάποιοι σκοταδιστές. Είναι μια συζήτηση που ο Δήμος Αθηναίων φιλοδοξεί να ξανανοίξει. Αυτά τα 35 χρόνια οι Αλβανοί που ήρθαν ή και γεννήθηκαν στην Ελλάδα προσέφεραν τα μέγιστα στη χώρα. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά κοντά σας. Δεν μιλάω μόνο για τους εργάτες. Αναφέρομαι και στους επιστήμονες, στους καλλιτέχνες, στους αθλητές. Πολλά από αυτά που πέτυχε η Ελλάδα όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε όλους τους τομείς δεν θα είχαν συμβεί ποτέ αν δεν υπήρχε ο Αλβανός μετανάστης. Πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Σήμερα δεν σας παρέχει η κυβέρνηση αυτά που βάσει νόμου δικαιούστε. Αναγκάζεστε να περιμένετε χρόνια για έγγραφα κάθε μορφής, τα οποία θα έπρεπε να σας έχουν δοθεί χθες. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια πολιτική απόφαση. Ο Δήμος της Αθήνας όμως, εγώ προσωπικά και ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, στεκόμαστε δίπλα σας. Γιατί πάνω απ' όλα είστε πολίτες αυτής της πόλης. Είστε Αθηναίοι. Σας εύχομαι λοιπόν καλή διασκέδαση και καλή όρεξη και δεσμεύομαι πως του χρόνου τέτοια μέρα θα βρίσκομαι ξανά εδώ πλάι σας. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Χειμωνά, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων και η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και κατανόηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στους συντελεστές αυτής της διοργάνωσης. Για αρχή να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το New York College που μας παραχώρησε αυτόν τον όμορφο χώρο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. S'ka më bukur kur një aktivitet i tillë gjithë përfshirës i traditave, kulturës dhe zakoneve tona, mbështetet nga ambasada jonë dhe komuniteti shqiptar në Greqi, dhe gjej rastin të falenderoj sot ambasadoren Luela Hajdaraga, e cila nuk e kurtheu ndihmën e saj për këtë rezultat që shihni sot. Dua t'i shpreh mirënjohjen time dhe njëkohësisht një bravo të madhe antareve të lidhjes së gruas shqiptare në Greqi, të cilat për të 6 vit radhazi arrin të bëjnë atë që rrallë kush mundet, të bashkoj komunitetin në një sofër të madhe. Puna dhe këmbgulja juaj kurorzohet edhe sot me sukses. Urime kryetare zonjës Agapi Gjika, urime kryesisë dhe gjithë grupit të punës. Duke qenë vazhdimisht me to, unë e di sa mund sakrificë dhe përkushtim nevojitet në një aktivitet si ky. Kënaqësi e jashtëzakonshme Tavolina e Kosovës, pjesë e pandar e festivalit, e cila si vjet vjen në përkujdesjen e ambasadës së Kosovës. Faleminderit zoti Fitim Glareva, deri dhe kënaqësi ta ndajmë këtë emocion sot së bashku. Si kryetari i komunitetit shqiptar në Greqi, dua të theksoj rëndësinë e pjesëmarrjes së shoqatave, atletarëve dhe aktivistëve të cilët nderojnë këtë aktivitet nga e gjithë Greqia. Shoqata e emigrantëve shqiptar të Korinthit, vëllazërimi, lidhja e mësuesve shqiptar në Greqi, komuniteti shqiptar Patra, Literart, Lunxhëria,
Busulla për në Tiranë, Studenti, Korça, Sofra Tiranase, nga Selaniku, Shoqata e Emigrantëve Shqiptar Nën Tereza, Rjeti i të rinjve me origjinë emigrante Horizontes. Nëse është dikush tjetër përfaqësues si ndonjë organizmi tjetër, të më kërkoj falje të vi këtu dhe të prezantohet. Miq që mbështesni projektet tona vullnetare për të mbajtur gjallë traditat tona të bukura. Ju falenderojmë shumë të gjithëve. Na postu shelin e sfilushma, që ti olla αυτό που βλέπετε σήμερα και που θα γευτείτε και στη συνέχεια, είναι μια πρωτοβουλία που στηρίζεται σε εθελοντές. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο συγκινητικό και όμορφο το αποτέλεσμα. Uroj që përpjekjet e jashtëzakonshme të antarëve të lidhjes së gruas t'ju lënë një shije të mrekullueshme sot. O kjeroshit Anastatos, αλλά βλέπετε τώρα τι ήλιο έβγαλε. Εμείς είμαστε εδώ με τον ήλιο μέσα μας, ζεστός, καλοσυνάτος και φιλόξενος, όπως ο λαός μας. Ελάτε να το ζήσουμε παρέα όλο αυτό σήμερα. Να είμαστε όλοι καλά και να ανταμώνουμε πάντα με τέτοιες όμορφες αφορμές. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.